Marhite ibadah ta sadarion, ibadah ta Minggu tanggal 10 Juni 2023. Marbahasa Simalungun, model B, Hata Persayon Apostolikum. Adong holi acara aima persembahan pujian. Na perluin bani seksi inang, na berikut ni humbani sektor 2 sebelum warta. Sona somal galanganta boy transfer ku bendahara, bendahara kuria, pakon marhite persembahan digital barcode. Dar hubata ganupan Bapak Inang nama poso. Siul pukau tama ibadata, pasti sirita mahadirionta, panorang ni saat teduh. Amen. Tiap maita jongjong. Doding kon hitama. Haleluya humpani nomor 470 sada, sada tambah 2 pakon ni opat. Ibagas goran ni bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduna pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ay pitor do hatani Jehovah, anjaha sitong do segala pembahinan ni. Holong do uhur ni bani hapitoran apa uhum. Idop ni uhur ni Jehovah do manggoki tanoon. Haleluya, haleluya, haleluya. Ham Tuhan me bata bapa nami, martupudohan nami bani ari na pinapasing muon, ajari hammahan nami mamuji pakon pasangap kon goranmu, marhite hata apa pambahe nami, buhay hamma uhur nami marhite tondimu na pasingin,
ase marmalas ni uhur hanami, mambalosi jana makorjahon hatamu. Ai hatamu indo hagoluhan nami, marhite Yesus Kristus si paluahin, rohanami mangelek hubamu. Amin. Undul makuria. Puji Tuanta, mari tindu doring humbani haleluya nomor 205 ayat sada pakon ni opat hatani Jahoba. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita. Sopotkan hita maa dosa tahu bani Tuhan lebata. Ham Tuhan lebata Bapa nami. Napasin anjahana sangat doham. Mangida terus das hubagas uhur nami. Ham dona patubukon hasitongan. Hapitoran apa hapasingan. Ibagas hadirion nami, tapi sen ihaholongi hanami ham, hubani gop ni uhur nami, hubani putih ni ate-ate nami, hubani gop ni tonggi nami, apa hubani bois ni gogo nami. Golun nami sen romban hubani hasitongan, hapitoran apa hapasingon, nadop isuan hon ham ibagas diri nami, sen tarponokon hanami dosa pakon panlanggaron nami in. Ay tawar doin haganub ilobemu. Sonari roh dohanami hulobe-lobemu. Mambuan haganub dosa apa hahurangan namiin. Maidop ma uhurmu banami. Sasap hamma dosa namiin. Suruh hamma tondemu hubagas uhur nami. Ase tarbahen hanami membalosi ham ibagas hapitoran. Hasitongan pakon hapasingon. Ase boy hanami persimada bani hagolohan nami. Nasa dokahni
Nabi nabagahkonmu bani sagala na persaya bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Tangar anjaha hapersaya hitama hatani debata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Jehovah do nebata perdear layak anjaha paridot ni uhur nanget manringis anjaha gok holong ni uhurni pakon habonaronni napahot kon holong ni uhurni hubani halak maribu-ribu anjaha namanasap hajahaton panlanggaron pakon dosa. Ibagas holong ni nebata bapa doma isasap haganup dosata halaniai pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan tanah bayu hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Kundul ma kuria. Puji Tuhan ta, mari tuni doring humbani haleluya nomor 353 ayat sada pakon ni tolu marsora do tondo ini Tuhan tain. Mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayang tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na persaya bani sab tanoon. Au persaya bani nebata bapa, pargogo na so tarimbang na manopalangit pakon tanoon. Au persaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria sangganape haliapan, marhita itong binapasing na manaron na panit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjaha ipanon, turun humagoritoru, nulak manggolo humbani na mate, bani ari patuluhon, naik u surga, anjaha hundul isyamu ni nebata bapa, pargogo na so tarimbang in, Unjay maiya mulak magira, laho manghuni halak na manggolo, pakon na dok mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria persadaan nama pasing in, parsaoran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akul, pakon bani hagoluhan na sadokah ni. Amen. Undul makuria. Puji Tuhan ta, mari tuni doring humbani haleluya nomor 372 ayat sada sampai tolu, saya pasiat Tuhan Yesus. Saya pasiat
Sebelum ting-ting persembahan pujian. Ting. Salam obat taganupan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, sonari basaun nami. Ting-ting nama sa pakon si mamasaon bani kukiata ibagas nasa mingguon. Aima bani Minggu tanggal 10 Juni 2023. Ibadah ta sadarion pakon ibadah sekolah Minggu sunai homa maguru sidi ipukah jam 8. Untuk maguru sidi tetap dope adong persiapan hubani sedia untuk angkat sidi bani tanggal 2 Juli nalahoro. Nah berikut ni aima PA seksi Inang bani hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 ibukah jam 10.30 namangidangi inang sektor opat Marianan Iga Gereja. Sermon lokal aima bani tanggal 20 hari Selasa 20 Juni 2023 jam 10 siang WIB asehubani majelis pakon calon majelis rohma bani sermon on Marianan I Gereja.
Untuk jadwal latihan singer ibaindo jam 4 sore marianan i gereja. Untuk pertonggoan rumah tangga bani hari Jumat 23 Juni 2023 namanjabui sektor sada aima keluarga Nyonya Situa Bakti Purba Berumunte namangidangi ambilan Situa Kuntas Sijabat agenda Situa Wan Masdin Sinaga Doding Situa Ramos Hutagalung. Untuk sektor 2 namanjabui aima keluarga Situa Emeritus Hamonangan Munte namangidangi ambilan Situa John Edi Warson Saragi agenda Situa Lasmarina Purba Doding Situa Mudenda Manik. Untuk sektor tolu namanjabui keluarga Samas Rudi Setiawan Purba Inang Boru Sinaga namangidangi ambilan Situa Gustina Sianipar agenda Situa John Sudirman Turnip Doding Situa Repani Silalahi. Untuk sektor 4 namanjabui keluarga Edward Semanjorang Inang Boru Munte namangidangi ambilan Situa Lumbang Sitopu agenda Situa Nurita Saragi Doding Situa Benauli Tondang. Bagita pusok ni uhur, song nadop ibotoh kita dom mamarujung golu Bapak Situa Hardi Holman Purba bani hari Minggu tanggal 11 Juni 2023. Jana Iswan hon bani hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Ase diak tonggon hita keluarga natinading ni Bapak on ase pagugui Tuhan mandalani namasaon sunaihma ase podase dia takapo. Pelantikan Panitia J120 Resort Cikoko tahun 2023. Sadarion Minggu 10 Juni 2023 ilaksanahon do pelantikan Panitia Pelaksanaan Jubileum J120 GKPS Resort Cikoko tahun 2023 naibukah jam 10 WIB atape ibadah siang GKPS Cikoko. Marianan IGPS Cikoko jana ilaksanahon dohoma rapat panitia perdana riapakon pimpinan Majelis Jemaat Resort Cikoko naibukah jam 10 tolu WIB. Panitia na terpilih atap na itodo hun GKPS Cijantung Aima Situa Goga Sinaga sebagai wakil ketua, Indri Kahendo Sipayung seksi acara, Nyonya Natalia Girsang, Bapak Rudianto Sumbayak, Mega Dolorosa Sinaga sebagai seksi dana, Apriani Tondang seksi publikasi dan dokumentasi, Simon Saragi koordinator pelengkapan, Gabriel Lingga, Richard Simanjorang, seksi perlengkapan, Anju Borupurba, seksi konsumsi, ase hubani hita haganupan, dukung pakon tonggon hitama panitia na ilantik bani sadarion, ase ipasu-pasu Tuhan sedia nama kubaskon acara J120 GKPS sa Resort Cikokoon. Persiapan manaksihon hapok sayaon. Bani hari Sabtu 24 Juni 2023 yang ia dong kondo kebaktian persiapan CD na bertempat di Taman Doa Depok. Ibukah jam 8 WIB. Halanyai ipaingat hubani anak magugusidi hadir ma haganupan bani acara ai janah tonggon hita sedia kumamardalan.
Pertonggoan seksi Bapa Serso Cikoko. Bani hari Sabtu 24 Juni 2023 ia dong kendo pertonggoan seksi Bapa Serso Cikoko ipukah jam 8 wib Marianan i GKPS Cijantung. Adong konon dohoma perlombaan bani acara aima lomba catur, lomba vokal grup, lomba katekisasi, ase hubata haganupan Bapa, halani hita dohoma namanjabui bani acara pertonggoan non, diuk mahita bani acaron tene, i koordinasion hubani pengurus Bapa. Sakramen Baptisan Kudus, bani hari Minggu 25 Juni 2023 ilaksanakan do sakramen Baptisan Kudus atap pandidion na pasing hubani niombah Giopano Natama Munte aima niombah ni Bapak Nopendi Munte inang Epa Herlina Sagala pakon niombah Benedik Munte niombah ni Bapa Octoalius Munte inang Boru Togatoro. Ase tonggon hita niombah sunay ma orang tuani nasihol padidihon niombahon janah bani acara persiapan sakramen baptisan kuduson ilaksanawan holi setelah ibadah minggu na ibuan honi inang panditata. Pertongguan seksi nama poso Resort Cikoko Siola dong konondo pertongguan seksi nama poso Resort Cikoko bani hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 ibuka jam 10 tolu wib Marianan IGKPS Cijantung dengan topik bekerja menjadi buah. Pengkhotbah pendeta pendeta Paran Leo Girsang. Jana hari Minggon tuah-tuah hubata ya dong kondo pertukaran pelayanan pandita se distrik Pitu. Jadi namangidangi huma kebetulan hubata aima pendetaon pendeta Paran Leo Girsang. Rapat majelis jemaat GKPS Cijantung evaluasi semester pertama. Bani tanggal 10 Juli 2023 adong konon tado rapat majelis jemaat evaluasi semester pertama halaniai ipangindo hubani haganupan pengurus seksi kategorial sonai homa hubani tupuan tim badan dipersiapkan ma laporan evaluasi ini semester pertama ayat bulan Januari sampai bulan Juni 2023. Jana yondoskon mahubani PMJ paling lambat tanggal siah Juli 2023 berbentuk soft copy atau PDF. Pelatihan organis tetap dupe ilaksanahon hubani tim nadop mendaftar. Anggota nadop mendaftar naik koordinasiun hubani Situata Situa Ramos Hutagalung. Urupi pakontonggon hitama pengadaan sarana dan prasarana i gerejata GKPS Cijantungon. Lani bue dupe nasihol hubas kononta bani tahunon andohar hita haganupan berpartisipasi dan tonggon hita se bue makdalin bekas nadiar teneh. Ucapan selamat ulang tahun jemaat dan majelis jemaat maka tahun selamat ulang tahun mah hubani nasyam nama ulang tahun bani samingguon so menai homa ulang tahun pernikahan saya Tuhan mah mamasu-masu nasyam. Warta keuangan
Kas jemaat saldo awal 17.315.150. Pemasukan 3.117.000. Pengeluaran 3.550.000. Saldo akhir 16.162.150. Kas pusat saldo awal 3.210.000. Pemasukan 2.152.000. Pengeluaran 0, saldo akhir 5.451.000. Kas seksi badan tupuan saldo awal Kas seksi badan tupuan saldo awal 160 juta 326.131 rupiah. Pemasukan 3.293.000. Pengeluaran 4.347.000. Saldo akhir 150.272.131. Untuk arsot, saldo awal 1.110.000, pemasukan 1.010.000, saldo akhir 2.208.000. Total haganupan, saldo awal 182.051.820, pemasukan 1.740.000, pengeluaran 7.810.000, saldo akhir 187.814.821. Iting-tingkon nuse hasil penjualan sada unit mobil aima 155 juta. Iting-tingkon huse sisa pinjaman hun jemaat untuk pembelian rumah gedung sekolah minggu 80 juta 800.000 rupiah. Sisa pinjaman pengadaan AC 30 juta 460.700. Total sisa pinjaman gereja tahubani kuria nama minjamkon aima bueni 127 juta 260.700. Aima ting-ting namasa batai bagas na saminggon tonggon hita haganupan rencana nasihol ihorjahon pakon haganupan pardalanan ni parduitota ando hari pasu-pasu Tuhan hita huma haganupan paktong hita. Terima kasih puji-pujian sembah nami hubamu Tuhan. Bani holongmu hidup ni hormu huban nami kuria gerpes jantung das bani panorangon. Riap hanami ijon mamuji pasangapon ham mahitehon ni ibadah nami. Doma homa itara hanami nadup mardalan bani kuria nami. Sonai homa nasihol ilaksanahon bani kuria nami. O Tuhan, hama nama masu-masu haganupan. Horja nalaho ihorjaon hanami bani kuria nami on. Bani jemaat, sonai homa, bani majelis, calon majelis, bani homa PMJ, nama kubas konin haganupan. Ugupi hama hanami Tuhan. Sonai homa ting-ting parduiton, nadop ibogi hanami, mapasu-pasu maham huban nami haganupan. Nadop mambere pakon nasihol mambere use. Asein haganupan, bani hadiaran ni, haganupan pelayanan ikuria nami janah bani hamuliaon ni goranmu. On matonggo panginduan nami na ibadas hanami ibagat Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sebelum mendoding humbani buku haleluya, berani panorang persembahan pujian ay mana parlobe humbani seksi inang, na paduaon humbani sektor 2. Sonari berani panorang humbani nesiam.
Sebelum pada sinang pendeta Alprida berusaha lagi hata goluan di tengah-tengah ta marhito nampilan puji ta Tuhan ta marhitini doding humbani haleluya nomor 321 ayat sada 2 pakon ni opat ringgas au pararatkon. Rasa pararakon adani Tuhani Rosia sanga boni Georong murni Ambilan si hargana adani Tuhani Paso ng paruran, apa kong tonduin, tong-tong duman kuliah, balita di Tuhan na, sa'yo bintarang bilan, koran di Tuhani. Ringgas au makatao ada ni Tuhani Bueno halongangan umpaninahinan Iut mau maruli Baya sonangani Jana buhang orluhon Pangambilan koni Tong-tong doang kuliah Balita di Tuhan na Sa'yo bintarang bilan Orang di Tuhani. Saitong marhagobon ada di Tuhani Otak doing manggolu umbarinahinan Ari manoguau ubani bapai Itin madaigoki malas liuri Tong-tong loman mulia Barita di Tuhan ta Sayang bintara milan Orang di Tuhani. Partonggo mahita. Damai ni naibata. Namangatasi ganup hauhuron inma manramotkon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus si paluahin. Amin. Shalom mo bata ganupan. Bapak inang nama poso na hinarga ibagas kuran ni Tuhan hata ni naibata-bata bani mingguta sadarion tarsurat bani 2 Musa bindu 10 siah ayat sada dan subani ayat 8. 2 Musa 10 siah ayat sada dan subani ayat 8. Bairi kiri kita sonon ma isuratkan ijai. Das halak Israel hudolok Sinai. Patolu bulan kon dop luar halak Israel hun tanah Masir bani ari ai das masidea
hu halimisan Sinai. Dop Misir sidea hun Rafidim anjahadas hu halimisan Sinai, marsaran masidea i halimisanai. Ijai do marsaran Israel totang ni dolok ai. Dopai takok ma si Musa marayak nai bata. Idilohon Jahoba ma hubani hun dolok ai. Nini ma. Sonon ma hatahononmu hubani ginopar ni si Jakob, anjaha patugahonmu hubani halak Israel. Doma iidahanima na hubahen in hubani halak Masir. Apa na hubobahonin hanima, songon iatas ni habong ni manuk-manuk ng gordaha das hubakku. Aipe, anggo itangihon hanima hatakku. Anjaha ihorjahon hanima padankin. Gabe ahuma si madahanima humbani sagala bangsa, ay gokbakkudo ganup duniaon. Gabe harajaon malim-malim mahanima bakku. Anjaha sada bangsa napasing. Onma si hatahononmu hubani halak Israel. Jadi Roma si Musa, idilo ma pangituay ni bangsa ai, anjaha ipadas mahubani sidea haganup hata ondi, nati nonahkon ni Jahoba hubani. Anjaha sahata do ganup bangsa ai mambalosi. Nini sidea ma, haganup na hinatakon ni Jahoba ibahen hanami pe. Jadi mulak ma si Musa, padaskon hata ni bangsa ai hubani na ibata. Ay madas ni. Kita haganupan na hinargay bagas goran ni Tuhan. Ang goy sobut no kan banet sada, bahasa Israel sudah 3 bulan meninggalkan Mesir. 40 bulan kon manadikon tanah Masir, das masidea i kaki ni dolok Sinai. Totu takas do bata, lang segampang parkaluar tahan rumah, parkaluar ni Israel hun tanah Masir. Tapi penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan. Bahkan ang goy sobut izaikan, naibata sampai membain 10 tulah. Tulah pertama masih bisa disaingi oleh orang-orang pintar nadongi Masir. Tulah paduahon masih bisa. Tulah patoluhon masih bisa. Tetapi ketika masuk bani tulah pasapuluh kon, aima hamatean ni anak bunga tubuh i tiap-tiap keluarga kecuali bangsa Israel ailang terkahua be. Maka Firaun mengalah pada waktu itu, dopsiai izinhon ma Israel keluar hun tanah Masir. Tapi ternyata dopkosi Israel keluar hun tanah Masir, Firaun semakin mengeraskan hati. Dan ketika dia mengeraskan hati, nini Izaima isuruh ni pasukan ni untuk mengejar bangsa Israel, sehingga das masidea itu pini laut Sigerger, laut merah, langay ma. Bangsa Israel pe bingung. Di depan laut ipudi tentara ni Masir. Kenai mai, hulobe salah, ya mulak hupudi salah. Jadi yang go film Warkop ay, Warkop Dono Kasino, ayo kan, maju kena, mundur kena. Huza, lang mungkin hu kiri, lang mungkin hu kanan. Pilihan hanya 2, maju atau mundur. Tapi maju pe, tongdo. Mundur pe, tongdo. Nah, tapi di saat seperti itu, posisi Israel terjepit, ternyata Tuhan pataridahkon kuasani, maritehon ni si Musa. Nah ya tahun, ase si Musa marsahap bani dolok ay maritehon ni tukot ni, maka laut ay maritehon ni tukot ni, maka laut Sigerger menjadi terbelah 2. Jadi yang gujol malangadong naman bayanay. Nah, Bapak Inang, ketika posisi kita maju kena, mundur kena, roh mahubani Tuhan. Langay do. Jadi adong doli ni menonton Warkop Dono Kasino Indro. Penuh dengan tawa tapi jalan keluar ada di situ sonaige. Ketika posisi hidup ta songonai, ulangi pangazamkon diri tabe. Jangan dikeraskan hati ini. Sekali kita mengeraskan hati bani posisi sonai, tidak akan ada jalan keluar. Lama-lama bunuh diri. Usai mendodop nih. Alani hulo salah hupu di salah. Nah, ketika laut itu sudah terbelah 2,
maka bangsa Israel masuk haganupan, masuk. Dukusi mandipar bangsa Israel, setengah Israel masuk laut Sigerger, tentara Firaun juga masuk hubani laut Sigerger. Tapi dukusi salose haganupan mandipar bangsa Israel, maka Tuhan memerintahkan laut Sigerger ai menyatu kembali, maka tentara Firaun habis. Jadi singat-singat napa duahon, orang yang mengeraskan hati, maka dia akan habis di hadapan Tuhan. Sekeras apapun hatimu, lunakkanlah ketika berhadapan dengan Tuhan. Anggolang hancur. Lang pita hancur, hancur lebur. Hancur lebur. Itu gambaran Firaun. Do memulai ilunakkon Tuhan uhurni, memberi izin. Tetapi si Bolis bekerja, dikeraskan lagi hatinya. Dia mau. Ujung nih kehancuran. Nah, doko si ai lang pitahai tene, doko si keluar si dea hun laut si Gerger. Mulai masih dea mengeluh dengan kekurangan makanan, kekurangan minuman, Imasa dan Meriba. Tapi Tuhan mencukupkan. Bosan si dea mangan leto, bosan si dea onda setiap hari ini kan. Syukur dong. Dong malang makkorja. Israel tidak bekerja loh selama di perjalanan. Merdalam dah sahur jani si dea. Tapi dicukupkan Tuhan makanan dan minuman. Iberes dia mangan leto. Tapi mengut-ungut. Masa leto tiap hari? Pagi leto, siang leto, malam leto. Syukur ada itu. Orang tidak. Lang makorja. Bahasa Bani Timoteus. Ise na lang makorja. Ulang mai bere. Mampus. Nalang makorja ulang mangan. Ay doon ini kan. Ini syukur loh. Mardalan. Da sahur sa nisi dia mardalan. Tiba pan orang mangan. Roleto. Mardalan. Tiba pan orang mangan siang. Roleto. Syukurlah. Pagi leto, siang leto, malam leto. Anggoy hutan nami on ge. Betul na siyam do bulung gadung. Daun ubi. On ma menu na ipagoling ipalakop. Pagi irobus, siang iduda. Borngin ipuyu-puyu. Terus amde puyu-puyu. Ya ge, ibain banian duri kan, ibain garam, saya gosok semua. Pagi robus, bulung gadung. Siang bulung gadung duda. Malam puyu-puyu. Jeron ini bapak aku hinan. Ya, on magoran ni lopa na ipagoling ipalakop. Tong belum gadung. Tapi enak. Jadi ini mama aku, inpe syukur dong ini. Syukur. Alani aima sayur na paling gampang didapat. Otik dong pekarangan nih, pasti dong belum gadung. Otik dong, pasti dong. Anggo jokal lang dong so na sistem beli semuanya. Ay masih mahal do biaya hidup di Jakarta. Dong PP Karangan nih lang raya manuan belum gadung. Padahal boy do untuk cukup satu keluarga itu bisa. Tapi hey pasarai gampang nih. Nah, tapi Tuhan mencukupkan makanan. Ay tong do mengut-ungut. Boy si dia minum sadihari sol minum. Ay tong mengut-ungut. Persoalan makanan minuman onma. Memang Israel tidak bisa lepas dari mental jabolon. Mental budak. Nah do mental jabolon, nah do mental budak. Anggo mental jabolon, mental budak, tidak perlu bagi dia uang. Lang perlu bani duit, na perlu bosur boltok nih, titik. Lang perlu bagi duit. Ay puri dong pe duit nih. Halak Israel, isa apa kion di padang gurun? Coba. Mempuliai padang gurun. Bulion nih. Tapi mental jabolonai ternyata itu bisa terbawa-bawa sampai hari ini. Nah penting bosur boltok nih. Aduh burnang dukuran nyai. Angguru mau bosur ya ge. Woi sunong maguluh nih. Langadong nahurang be. Agilang marisi ketong nih. Di sini dompet tidak masalah.
10.000 pe. Oke do, asal mah ibu suri manganan rumah. Padahal lauham warung. Tersenggol hami jai. Hado. Tolor ni perkodeai, lang dong duitmu bayar. Nah, itulah mental jabolon. Langdong perlu bani nasi dia nalegan kecuali makanan. Ada selalu persoalan sepanjang perjalanan i padang gurun. Jadi lang boy terlepas. Makanan na enak-enak aige, lalap do gabe memori bani sedia. Sangga imasir hanami mangan bawang do, mangan hosaya do, igor ani ganup ang bahasa hita kan. Ganup. Lengkap daging on. Hape padang gurun on, leto lalap nini. Pikiran ni makanan dasa. Padahal baju ni lang maseda selama 40 tahun. Lang adong si Dena manuhur baju 40 tahun. Karena apa? Diberkati Tuhan. Si patuni solop ni lang adong natolpus selama 40 tahun. Boleham si patu sonari. 50.000. Sada pigado kamatahanay. Tapi yang gue perinangon yang gunung sungunay, 50.000 nini, yolos nih do. Dibuat warna on. Ipake mau warna sirata marminggu. No ma, keluar minggu tolpus. Maregat. Hita mamikiri bahat ni jumlah. Lang humutu. Ang sukun, harga ni si paton sa dia operas 50. Hah? Ay mahal main nini. Padahal operas 50 tahun mertahun, tahan mertahun. Ibu liham opak 50.000 sebulan tipas ganu. Israel gak memikiranai. Pakaian mereka tidak jadi masalah. Doma siap pun Tuhan ay. On tahan untuk 40 tahun baju mon. Solomon si patumon tahan untuk 40 tahun. Makanya tidak ada mereka mempersoalkan pakaian. Lang dong dia mempersoalkan si patu. Nah persoalkan si panganon, si inumon. Oh, kasalah. Tapi itu juga tidak disyukuri. Aiman ini bani teksta. Idingat kanima do. So nangau padarat kon hanima. Haganupa na ni holongku huban nima. Sehingga sudah berlalu 3 bulan. 3 bulan hidup tanpa bekerja. 3 bulan hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Das masedea i kaki ni dolok Sinai. Ketika das i kaki dolok Sinai, nini ijon Tuhan membuat janji. Idiloma si Musa dan Tuhan membuat janji. Janji ai nini Tuhan sonon. Hatahon mah hubani bangsa Israel. Bahwa aku sangat mengasihi mereka. Sayang doa Bani Israel. Cinta doa Bani Israel. Tapi halani sayangku Bani Israel ai. Maka sadarion au membuat janji. Hatahon mahu Bani Sidea ase. Tangi Sidea Bani hatakku. Anjaha ihorjahon hatakku. Ayat 4. Hatahon Bani. Supaya mereka mendengarkan firmanku dan mereka melakukan firmanku. Aida sasarat nih. Anggodong boy sedaya tangi bani hatakku. Ihorjahon hatakku. Maka nini. Aku akan menjadi milik mereka. Mereka menjadi milikku. Aubam. Bamu awon. Nah itu kan. Bakku ham bakku. Anggo songon na mertunangan ay gimerjanji may. Kasi sayang au bam, bain sonon. Anggo na mabekko sonay, sayang mau bam. Segala kebutuhanmu hupenuhi. Ahape pangindoanmu, hubere. Sonay matuhan. Maka nini sedea akan menjadi bangsaku, anjaha sidea lampitah menjadi bangsaku, tapi hubain gabe sada harajaon hamalimon. Harajaon hamalimon artinya bangsa yang kudus dari sekian banyak bangsa. Bapak, masih inang nai rumahai ipilih kam gabe parinangonmu agi bawa duna buru tanuhun.
Kan itu kan masih ay. Baru nih bapak, halanya ada tulang rusukku. Sonari itu baru butuh kamay dah. Hinando maksudkon. Wahab inang sonari atak pacarmu pa 27 do ay. Halo. Tapi di antara sekian banyak, kenapa ini? Di antara sekian bahat nih bangsa itanohon pada waktu ay, masih bangsa Israel na ihususkon Tuhan menjadi bangsa napasing. Bangsa yang kudus. Dan aku akan membuat mereka menjadi kerajaan Hamalimon. Bangsa yang kudus dari antara sekian banyak bangsa itanohon. Kupilih masih dia gabe parinangonku. Sonai maay. Karena apa? Tentu adong persyaratan ni. Anggoy Joni bahan persyaratan ni. Aima kalau mereka mendengarkan firmanku dan melakukan firmanku. Hampir syaratannya hahinan. Maningun genjang jembulan ni. Maningun sunun. Ya, masa matene kriteria ay. Tapi persyaratan na ibain Tuhan supaya Israel bisa menjadi bangsa yang kudus bagi dia. Anjaha Tuhan mengasihi mereka hanya 2. Tangi ihor cahon. Hatahon ma hubani sidea on. On mapatuga bani sidea. Maka Musa turun. Ipatuga Musa ma hata ai hubani bangsa Israel. Anjaha pareksa hita giat waluh. Nini sidea sonon. Anjaha sahata do ganup bangsa ai mambalosi. Nini sidea ma. Haganup na hinatahon ni Jehovah ibahen hanami pe. Wah. Cukup baik bangsa Israel. Bani tekson. Kita ganupan balos ni Israel bani tekson sangat menyatu dengan topik mingguan tasadarion. Topik mingguan ta aima bujur mandalankon hatani Tuhan. Aima topik mingguan. Balos ni Israel no kanai sagala hata na pinadas ni naibata ibahin hanami pe. Artinya kami siap. Siap mendengarkan, siap melakukan sehingga kami menjadi milik Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Topik mingguan ta bujur mandalankon hatani Tuhan. Aima Israel. Nah halaniai. Pareksa hita bani goluh ta sonarion. Hunjado ibotoh kita. Bahwa hita auham hitaon haganupan. Bujur mandalankon hatani nebata. Dari mana kita tahu? Anjaha sonaha do pargoluhon ni halak na ihatahon bujur mandalankon hatani nebata. Mari kita koreksi diri kita. Boy mahita ikategorihon bujur mandalankon hatani Tuhan atau hanya sekonyong-konyong, seolah-olah, seakan-akan. Nah pertama, nini bani teksta. Pargoluhon ni sada halak na ihatahon bujur mandalankon hatani nebata. Nah pertama, aima sadar bahwa goluh ta itanohon ipausi do songon namardalan ihalimisan. Jadi goluh na itanohon belum surga lo. Lapi surgaon. Songon Israel na ihalimisan. Sonay maperguluhat ta itanohon. Banyak tantangan. Israel ihalimisan berhadapan dengan hawa nafsu. Berhadapan dengan ego ni sendiri. Berhadapan dengan bangsa-bangsa maningun marporang. Berhadapan dengan binatang buas. Ulok, masam. Nay maguluh tayo atas tanohon. Kita banyak berhadapan. Maradapan dito pa kung jol manamak kagigihok kita. Langay do. Tapi marusaha doaw, agepe huboto hiya magigi mangidahaw, marusaha doaw buzurbani. Cye. Marhadapan do hita pa kung hala na buzur. Marhadapan do hita pa kung hala na sipataw. Huwagan do kawan, hape lawan. Huwagan lawan, hape kawan. Nahaduham. Bisa hidup bani halimisan na sonayay. Gatido ho matubo rasa simburu. Gatido ho matubo rasa kecewa. Gatido hita marungut-ungut. Hurangon. Padahal ang jujur hita. Selama goluh tayo tanohon, Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatunya. Ibere bamu horja. Langay ma? Ibere horja, ibere kesibukan.
bisnismu, usahamu, ibain mardalan, hasipe sipatara, dumumbang lonong, timbul tenggelam. Ya aima, itanohon. Ibere do keluarga, suami na buzur, isukupi si panganon pakon si inumon. Sikolah nini ombah bisa berlanjut, pahopu, haganup, ibere rumah. Semuanya ada. Ganup dong. Tapi AGP ganup dong, suasana halimisan masih tetap menjadi milik kita. Marsungut-sungut. Tidak terima dengan situasi. Mengeluh. Khawatir lambin marbagal. Maka ia tahun. Halak na bujur mandalankon hatani nebata. Dia sadar bahwa goluhni itanohon, ipausi dosongon namardalan i hali misan. Banyak tantangan. Anggo sonai. Ahado kekuatan ta ibagas namandalani goluhon. Kekuatan ta aima anggo iberehita dirita di bawah kendali Tuhan. Kekuatan ta aima anggo iberehita dirita ituntun Tuhan. Ibimbing Tuhan. Aido kekuatan bata. Iluarnya tidak ada kekuatan. Bohi tamang golu itu bukan karena kita. Tapi haganupan halani hidup ni hurni Tuhan. Jadi ketika kita sadar, teneh tongon goluh nami sonarion ipausi dosongon Israel namardaran ihalimisan. Ya, sadar doha mizai, goluh itanohon belum segala-galanya. Tujuan ta adalah tanah kanan na baru, Jerusalem na baru, lang dunia on. Jadi masih panjang lagi perjuangan kita. Untuk bisa bertahan bani perjuangan na hebaton, na parahon, butuh kekuatan. Aha kekuatan ai. Beri dirimu dikendalikan oleh Tuhan. Beri dirimu dituntun oleh Tuhan. Dibimbing oleh Tuhan. Itu yang pertama. Apa duahon? Pergoluhon ni halak na tahun bujur mandalankon hatani na ibata ai ma lang mabiar. Lang mabiar. Masih lang mabiar. Halani iusung na ibatado pergoluhanta i atas sayap ni songon burung Raja Wali. Iusung anjaha ibain dohita i atas sayap ni songon anak ni burung Raja Wali selamat i atas ni sayap ni Raja Wali. Masih ipake ijon bani teksta istilah manuk-manuk nang gurdaha. Kita ganupan ternyata nini ijon kolong ni Tuhan ay igambarhon songon burung Raja Wali. Bagaimana kehidupan burung Raja Wali? Adong dua bahagian bagal kumbani kehidupan burung Raja Wali na boy gabe parlajaran bata. Na pertama. Nini burung Raja Wali on masada burung na sangat istimewa ibandingkan hubani burung nalegan. Mase Raja Wali bisa berumur sampai 70 tahun. Bayangkan na siya burung bisa sampai 70 tahun. Hape jolma untuk dasu bani umur 50 tahun pedo mamakipe. Ayo kan, situatai 40 tahun. Untuk bisa mencapai 50 sangat berat. Tapi yang go dasma 50, mulai mantap. Tapi pareksa hita, banyak sekali orang yang meninggal sedikit-sedikit mencapai 50. Tapi belum kumada, anggolo 50 tahun mau umurmu gabi dagdikduk jantungmu. Inaha mau, au berapa 50 tak mati mau. Bukan umur yang menentukan. Lang umur manut Tuhan, 85 pedong do, siah 10 pedong do. Tapi sunai untuk bisa mencapai 50 saja dong matori tumangi atas taruhon. Tapi burung Raja Wali bisa sampai 70 tahun. Tapi ibagas na mencapai 70 tahun. Gampangkah hidup burung Raja Wali? Tidak. Ia tahun dijai bahasa bani sada buku ini sonon. Pada waktu dia berusia 40 tahun. Dia harus naik ke puncak gunung yang paling tinggi itanohon. Awasin ko butuh puncak gunung ahai. Ya gunung si tinggi nani atas tanuhon. Tapi pada usia 40 tahun ia meningun naik ke atas ni puncak gunung na tertinggi i atas tanuhon.
Sonaha perjuangan ni untuk bisa das hu puncak gunung na paling tinggi. Berarti tidak gampang. Dok kosidasi ya atas puncak kai, gunung na berbatu-batuon. Dok kosidasi jai, ia akan ahado goran nyai, mamatukon patuk nige, patuk nyai, itonjol-tonjolon mohon hubani batuai. Terus ya tukat-tukon hubani batuai, ya tukat-tukon. Mardaro, luka. Tapi memang itulah proses nih. Maningon do ia tukat-tukon sampai tanggal paruhai. Sampai matanggal paruhai. Untuk bisa tubuh paruh na baru. Makanya radu sampai mardaro. Kadang butong. Halani izin ipatuk sehali lang mungkin mitor tanggal. 3 hali ia mamatuk-matukai surusungin itarokon maburitni. Tapi dop nih lama-kelamaan. Patuk yang lama akan lepas. Seiring dengan luka. Bercucuran darah pakon nalegan. Tapi dengan jatuhnya patuk yang lama. Maka tubuh patuk na baru. 1. Kedua. Bani umur 40 tahun naik. Dia akan mencabuti bulu-bulu yang lama. Cabut, tutu irik mau keluar darah. Maborit, maniak, ya masa mak. Sedangkan hita, icabut hita lah bulu tangan itu maborit do. Semua bulu yang lama akan dia cabut sendiri. Icabut. Pigadoka ia mencabut air lang kuboto. Tapi harus keluar semua bulu yang lama. Untuk bisa tumbuh bulu yang baru. Dopko si tubuh patuk na baru, tubuh bulu yang baru, izai ma igoran ia manuk-manuk nang gordaha. Manuk-manuk na mulak poso. Mulak poso. Ay itu burung Raja Wali. Tapi yang gusol madong do mulak poso. Halo, boleh namit nih. Mulak poso. Halo, semangat do boy mulak poso. Anggo hukum alam lang terhindari. Halo, hukum alamon ay mo otomatis ay. Tapi ang semangat boy do mulak puso. Bapa opung umur 87 tahun marsala na jeans. Wow. Age marsala na jeans kam lang mulak puso ay. Hukum alam lang boy. Yo totoo kita. Penampilan luar boleh. Kan ay do inangon kan. Anggo keluar hamas salon, jingis tumang. Jingis. Sadari ay jingis mam. Mula mau rumah, marsuap. Ya. Kembali kepada aslinya. Jadi semangat boy dosongan manuk-manuk nang gordaha. Tapi hukum alam lang terhindari. Tapi anggo burung Raja Wali, nini dia kembali menjadi manuk-manuk nang gordaha. Karena bulunya bulu baru, patuknya patuk baru, semangat nipe untuk terbang sudah luar biasa. Arti ini sonai ma prosesai. Proses yang dialami oleh burung Raja Wali, sonai do ma proses na alami hita. Anggon ini bani buku Ibrani, tandani sayang Tuhan bata iazar do hita. Ilatih do hita. Dengan berbagai sakit penyakit lah, on masam makan. Jadi yang goroge parut tolon batam. Tidak ada itu maksud Tuhan. Sonaha ase poda sau mate lang. Burit-buritan ham. Sonaha ase di bumi hangus lang. Tapi poriroh tantangan atap na sonaha pe. Itu adalah sebagai salah satu tanda Tuhan sangat menyayangi kita. Iajar, ididik, keluar hanjai. Doma songon manuk-manuk. Nang kurdaha. Semangat nih dola. Dapat 2 hon. Sifat nih burung Raja Wali. Untuk bisa melatih anak nih bisa terbang holi songonia, kanai maka nini burung Raja Wali akan ibuan do anak nih hubani ianan na paling tinggi. Do kosidas bani ianan na paling tinggi, ipaluah ma anak nyon. Ipaluah ma anak nyon untuk belajar terbang. Ase ulang ketergantungan bani inang nih atap bapani. Maka ipaluah mau nih paturun, anak nih akan belajar terbang. Tapi ketika anaknya belajar terbang, cuek do mamaknya tak bapani. Loh. Justru
ketika anak ni ipa turun, belajar terbang, maka burung Raja Wali memperhatikan anaknya dari jauh. Ipar dia teh hondo, ia amati do. Ketika inunoi songon na mulai lemah ma anak niai, maka dia akan turun, aduh nih, menukik do, syuk nih, aduh bahasa Indonesianya, menungking, aduh. Halo, ketika inunoi anak niai do maloza terbang, atau mungkin lau madabu, maka mitur cut, mecucap itakap ma anak niai, ibain ma i atas sayap nih. Ibain i atas sayap nih. Jadi lang ipa turut anaknya sampai madabu. Ipa luah tapi dia mata mati. Ipa luah tapi ipar diate. Apa yang kurang? Mulai maya lemah, idohori. Mulai maya lau madabu, mitori takap. Ase ulang sampai madabu. Kan sunai doholong ni Tuhan hubata. Tuhan itu apa hita lang mitori pazalang da. Nah, do mau topa ho, nah, izin mau manggol uhur mo ma, ati inalaw mahua pe ho, uhur mo mau izin. Tapi Tuhan itu apa hita, ididah mahita marbagal, ididah mahita bertumbuh, jasmani, rohani, sampai matua songonon, Tuhan selalu memperhatikan kita. Ipar dia tehon do hita humbane nadawo, iamat amati do hita humbane nadawo, boritan ham itambari. Tapi lang Tuhan ay roh langsung dah, halo. Itambari maritehon ni dokter. Na hurangmu isukupi. Persoalanmu iurupi do. Itu. Jadi sifat ni burung Raja Wali itu menggambarkan kasih Tuhan. Lang izini paluah anak ni belajar terbang, terserah mau hidup mau mati. Yuk. Kizam mada. Tapi songon no kanay, di saat dia lemah iurupi. Di saat ia lau madabuh maka itakap, ibain i atas sayap ni burung Raja Wali. Ay maase iya tahon bani teksta ijon. Nini, doma idahanima na hubainin hubani halak masir. Apa na huboban in hanima songon i atas ni habong ni manuk-manuk nang gurdaha das hubak. Jadi tanpa kita sadari, ternyata kita selalu berada di dekat dengan Tuhan. Itangan ni Tuhan duha behita. Itangan ni Tuhan. Anggoy bayan ijon, isayap ni burung Raja Wali. Sonay mahitaon. Jadi langadong pargoluhanta yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Isepehitaon. Ia mata-mati Tuhan do. Ketika hamar dosa ketika hita mardosa, lang mituri pok-pok Tuhan. Oh mardosa ho, pok, mati. Coba ang gusto na, piga na mati bagas na sadari. Kanay do, awang ka do huwagi sunun, hala ni zut ni hurku, ay Tuhan, mahuwa maga ni, ipamatiham na mambayin burito hurku, Tuhan, ang gutur izayge, turi pamati tuwak ko masagala na mambayin burito hurku, yo, piga, ibagas na sadari, hampis na itong gumu, jangan-jangan, halak manunggonay, diut kita matay. Diut ko mahita, na manunggohon, diut matay, na manunggohon. Nah, hala ni ay maasaya tao ni Zon, isepehitaon, hidup kita dia mata-mati Tuhan lo. Ipar dia tehon Tuhan, ahana perlu ibotoh Tuhan. Anjaha Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Jadi Tuhan langong gak terlambat, ibagas na memberi pangurupion bata. Nah terakhir, halak na buzur mandalankon hata ni nai bata, sadar do ia bahwa dia adalah berharga di mata Tuhan. Jadi hita harga doi mata Tuhan. Harga tumang. Halani harga ni hita bani Tuhan. Halani ay doa se iutus Jesus Kristus hutano on. Johannes 3 ayat 10. Ay sonondo holong ni uhur ni naibata bani dunia on. Pala do iberehon anak ni nasasadain. Pakon sa terus ni. Jadi halani hita harga do bani Tuhan sehingga anak sasadani roh dunia on lau manobus kita. Nah, halani harga do hita bani Tuhan, apakah Tuhan itu juga berharga bagi kita? Ay persoalan ni use. Tapi anggo harga do hita bani Tuhan, hita pe maningon makargai Tuhan. Sonaha carata pataridakon bahwa kita butuh Tuhan, kita menyayangi Tuhan, ay mamarhitehon ni
Soalnya karena topik mingguan, bujur mandalankon hatani Tuhan. Siap mendengarkan dan siap melakukan. Jadi ulang pita ringgas menangi-nangi. Angku pita menangi-nangi dua ringgas. Bayi pi boy do. Lalu anak-anak nama umur 3 tahun. Duduk ningun, duduk. Berdiri ningun, berdiri. Tapi hita kan langsung naik. Disuruh Tuhan hundul jong-jong do hita. Halo, ala ni mapintar tuh ge. Duduk nini Tuhan jong-jong. Jong-jong nini Tuhan duduk. Ala ni aduh kerennya. Masa gutu ge. Hikmat ai lang ipake do muhubani saat ni. Bayang ko nama dong doa martinggil halani dayok. Martinggil halani dayok na mati. Halani zambar ge. Kan halani dayok na mati may. Yo, iba masih situ ay. Iya menjalo zambar. Apala iya tahun ke on mazambar tada. Ay dasa. On mazambar tada on tupuan niya do, tupuan ni marga saragi. Ay saragi hau. On mazambar ni tupuan marga saragi. Masa ay bilang niya tahun? Bo ni hoso. Dayo ko ini. Say ulang itara martinggil halani dayok na mati. Aduh, jadi arti ini ya anggoy sadari hita masih banyak hal-hal yang perlu iperbaiki umbani goluhta. Baik umbani cara berpikir pakon nalegan. Tapi yakin mahita kalau Tuhan bekerja semuanya bisa. Amin. Martongko mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Ipaingat kam hanami marhite hatamu sadarion. Tongon maharga dohanami bamu. Sayang doham bernami. Ipasupasuham iramoti ia mata-mati. Bahkan berkatmu pemelimpah bani kehidupan nami. Tapi halna ipangin doham. Aima asetangi hanami bani hatamu. Idalan kon hanami hatamu. On ma nagabi pergumulan nami Bapa. Saaton hanami ipaingat kam. Ase hanami boy gabe pendengar pelaku firman yang baik. Bujur mandalankon hatamu. Agepe guluh nami itanohon igambarhon songon na halimisan. Sonaha Israel sonay hanami. Tapi yakin doha nami kami ingin berubah. Lang marosukan nami songon Israel. Sifat ni Israel na halimisan. Halania dong doham na setia. Iberehan nami maguluh nami untuk ikendali hokam. Ituntun ham, ibimbing ham. Sehingga hanami boy mengucap syukur dalam segala hal. Anjah yakin doa nami Tuhan. Kehidupan nami langonggay tadikon ham. Tapi tetap do ibayan ham. Bani tanganmu nagogohin. Terima kasih mabamu Tuhan. Secara khusus bani panorangon hanami manonggohon kuriamu GKPSC Jantung. Bani hagarupan program demi program. Saya merdalan may bagas nadear. Jana boy ho mamarhitehon ni programin manuntun. Hanami kuriamu semakin mananda, jana semakin dohor hubamu. Sonay homa age PMJ, sonay homa age haganupan, majelis calon situa, calon samas, pengurus seksi, pakon ni haganup badan-badan na dongi garejaon. Bahkan rosi haganupan pagori ni kuria, ondos mahu tanganmu. Tuhan Yesus, bani panorangon hanami manonggohon, niombah nami ami saragi, gendo boy hundul marsahap pakon lebih mandiri. Andre Tondang, ase tambah bijak, pakon lebih mandiri. Itungkon hanami dohoma, orang tua nami, hasoman nami na ibagas pemulihan. Inang Lukertina boru Girsang, Inang Luyana boru Damanik, Inang Deminar Tanjung, Bapak Esra Munte, Inang Tarigan boru Purba, Bapak Lediwanson Sinaga, Situa Emeritus Jidin Sinaga, Inang Glory Simarmata, Inang Krishna Purba, pakon ni Satria Damanik na sedang irawat di rumah sakit Cikini. Ubani haganupan hasoman nami nyombah nami na dopi sobut kanami gorani. Bastu maham Tuhan lawat kam sidea. Bereham semangat na baru tetap hapursayaon na baru, pangarapan na baru. Bahwa pasti do iurupi ham hari demi hari. Boy sidea lambin rosehat ni. Sehingga boy idalani sidea kehidupan
songon na isurahon ni sidea sonai homa na isurahon hanami jolma. Tuhan itunggu kanami doma hubamu haganupan nyombah nami na sedang mendihuti pendidikan mulai TK dasubani perguruan tinggi rosi nyombah nami na balita pe. Asi tetap kumabas Tuhan bani kehidupan ni sedea. Ham homa na membuka masa depan na terbaik. Jana ham homa hasoman ni sedea bagas mandalani gulu hari-hari. Sonai homali Tuhan bani nabaruon buedo nyombah nami na mendihuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Atap nadup salose peon itarima atap lang ondosma nyombah nami hutanganmu. Aseham homa na marsora sehingga boi hargau sidea ilmu, waktu, kesempatan nadop bineremu untuk bisa membenahi diri ni sidea lebih baik ke depan. Itunggon hanami noma hubamu keluarga na sedang berduka aima keluarga na tinading ni Bapa Situa Hardiolman Purba. Yondoskon hanami keluarga na tinading ni Bapa on hubamu. Ramoti hamsi dea inang pakon niombah sehingga boisi dia Tuhan menetuhan arah hidup ke depan. Agepe lang adong be Bapa itu atongan ni keluarga ni sedea. Adong doham Tuhan na setia makasomani mamasumasu kehidupan ni sedea. Itunggon hanami homa hubamu Tuhan na soman nami na marulang tahun ni bagas na sa mingguon aima Elsa Gracia Damanik inang Lersiana Purba inang Rosmida Agnes Pandiangan Uril Hotma Putra Joy Munte, Dian Clarissa Juanita Damanik, Bapak Horas Wijaya Sinaga, Ray Randi Chandra Saragi, Inang Tarigan Rosmalina Purba, Inang Eva Sulastri Purba, Rahel Queen Felicia Purba, Alfredo Andre Yoel Purba, Giveni Gemaela, Situa Lasmarina Purba, Bapak Manirun Pardede, Ruth Angel Yolanda Sinaga, Bapak Denis Setiawan Damanik, Evani Grace Divina Saragi, Bapak Lambok Siregar, Situa Tongguan Lasmawati Gurning. Berkati hamsidea nama ulang tahun ni bagas na sa mingguon, jana marhitei, berkat na baru pertambahan usia, sonai mahoma irasahon sidea Tuhan, maningon do sidea marpala-pala, memberi na terbaik bamu, bani guluhon, sehingga tetap bisa menjadi berkat. Sonai homa hasoman nami nama ulang tahun pernikahan, aima keluarga Bapak Ferdinson Saragi, inang Evi Yunita Purba, pasu-pasuham keluarga on, sehingga maritehon ni kehidupan ni keluarga on, bohoma terpancar, hidup ni uhur holong, terlebih hubani keluarga besar ni sedea, sonai homage masyarakat sekitar bangsa pakon ni negara. Terima kasih mabamu Tuhan, hanamina hadir bani ibadah mingguon pe, ondos maguluh nami hutanganmu, rap mahita sonari rosi sadokahni dokahni. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobey hata ninay bata, nagabi onjolan bata laho manggalang, aima natarsurat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhani mama hun benima galangan hubani Jahoba. Barang isi na rosuh uhurni, iboban ma galangan hubani Jahoba. Sonari ondoskon hita ma galanganta. Sonari ulo beni tuhata laho manggalang galangan malasu
Dea rondo sonambani malas ni uhur Martari makasi hulobe lobeni Ai pasu pasuni Bue tu mangi jalohi tale Tong dingat mahita Ganupan na dong bata Prosigoluta pasu-pasu ni Tuhan Airop ni urni domano busita Bay hayu parsilang nagabe galangan Say dingat mahita Bani holong ni Tuhanin ale Parsab na pantunin do nagabe galangata Perlaon atalung sonay pangabak si pujiyon Guru na ondos indo galangan na maharga Biar mabuhan itabay Tuhan ay batala On ma galangan namin Ondos mabamu Apa-apa kon golu namin Ondos mabamu Rohita sonari kulo beni tuhata Lao manggalangan galangan malasur Dea rondo son hambani malas diuhur Martari makasih ulobe lobeni Ai pasu pasuni Bue tu mangi jalohi dale Tong dingat mahita ganupan na dong bata Rosigoluta pasu-pasu ni Tuhan Airop ni uni domano busita Bayayu parsilang nagabe galangan Say dingat mahita Bali holong ni Tuhanin ale Parsaham na pantunin do nagabe galangata Paraon na talupson ay pangabak si pujiyo Kolo na ondos indo galangan na maharga Tiar mabuhan itain may Tuhan ay batata On ma galangan namin Ondos mabamu Apa-apa kon golu namin Ondos mabamu On ma galangan namin Ondos mabamu Rapapa kon golu namin Ondos mabamu
Riap meta jongjong. Bertonggo mahita mengundoskon galanganta hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami, pardear layak janah na unjah huban nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu, halani tong do ipasupasuham guluh nami. Domay hasomani ham hanami, jana ipasupasuham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, rodoa nami mangundoskon, buani horja nadopi nasu pasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalo hamma galangan namion, bahen hasangapon ni goranmu. Jana mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amen, marhite diate tupa roh doa Tuhan. Bapa nami na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say rohma harajaunmu, say saut maharosu ni uhurmu inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Beri hamaban nami sadarion hagoluhan ariari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajowan, paluaham mahanami humbani pangago. Misir manasyam. Baritahon jana saksihon nasyam maambilan nama diarin, ijape nasyam marianan. Jaloham pasu-pasu humbani Tuhan na bata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na bata maham. Isondangkon Tuhan na bata bohini hubamu, janah maidop ma uhurni mangidaham. Idopakkon Tuhan na bata bohini hubamu, jana ipa sorap madameni hubani tonduimu. Amen. Shalom obataganupan.
Shalom. Terpuji Tuhan, ibadah kebaktian Minggu Tasadarion, Boy Mardalan Ibagas Nadear. Terima kasih kubani Haganub, anggota Huria, naman dihuti ibadah ta secara langsung igarejaon, sonai homa naman dihuti via live streaming tene. Horas Bapak Janus Gesang. Iya. Jadi adong piga-piga nasi holi padas kanami hubani kita haganupan. Hampir 1,5 tahun 2020 mardalan. Arapuhur nami hubani kita haganop anggota Huria na menjadi kewajiban ta, iuran ta, tentu diar mahoma ibayar hita tene. Sonai homa urupi hita kas badan diakonia sosial ta. Ase boy mardalan pelayanan BDS Ibagas Nadear. Namangihut khusus nih kubani kita Bapa bani warta doma ipadas nokan hari Sabtu tanggal 24 ya dong kondo partonggoan Bapa Saresot Cikoko Marianan Igarijaton kita Bapa tuan rumah tentu diartumang anggo haganop kita Bapa boy dihut bani panorangai. Ihusipkon ketua Bapa mangan siang donini bani panorangai ijon. Sonado kan situa Morris? Iya. Jadi harapokan nami kita Bapa boy hadir bani panorangai. Apar pudi terima kasih kubani Haganop Majelis na melayani, calon situa, calon samas, tim multimedia, audio, seksi Bapa Song Leader, tim monitoring, sonai homa hubani persembahan pujian sektor 2, pakon seksi Inang. Apar pudi terima kasih kubani, pandita nami, naroh posoni songon Raja Wali Nokana itene. Aimana boy padas kanami, horas. Lobe mahita na melayani asai salami huriata. Mahalo pangilamu pargoluan ni kuriata. Mahalo pangamu anggo gue nalang marminggu. Sirsiranmu lamangarap ko na somantang sesai linggas marminggu ulang lungun garejai dongdo alina ni upasa ilma upasa naman jimoda
Ori dingis na lang marasa, ulitan doa sana lang madingin. Iya, namal nalo japa jong gereja, Ori kuliah lang